I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you the news. Oh, hallelujah, hallelujah. Lamhla lisonto tingamashumi lamabili nakunye. Ngithatha leli thuba ngiyanibingelela futhi ngiyanemukela ke esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ke incwadi yekukholwa yawo onke emalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Singaqale ke kufunza isihloko sethu salamhla seRhapsody. Ngicela ukuthi nginikhuthade nginicududele kokuthi njengoba kulisonto asitilungiselele ukuthi sihambe siye esontveni sikhonde sihlanganyele nalabanye bazalwane lapho sitawufike sive live lenkosi khona sivuseteleke emoyeni sikhuthateke khona sitawukhona kwenda umsebenzi wenkosi lomkhulu nakangaka lesibitele kuwo nalesinike wona. Asibuke isihloko sethu salamhla ke umfundisi lamhla uthi emandla engqondo leguquliwe. Umbhalo wekuvula incwadi yabaseRoma sahluko se12 livesi lesibili. Lencwadi ifundzeka kanje: ningalilingisi lelive kodwa niguqulwe ngekwendiwa kabusha kwengqondo yenu. Mayibonge inkosi. Uyabhala ke umfundisi ucala ngokuthi licebo laNkulunkulu ngenguquko kanye nokubusa kwakho kuqala ngengqondo. Bungiko noma emaqiniso elivi lakhe endeka kuphela uma ingqondo yakho ihambisana nawo. Ngakho ukuguqulwa kwengqondo kubalulekile kakhulu. Lethulusi laNkulunkulu labumba ngalo impilo yakho. Ingqondo leguquliwe ingqondo lelawulwa livi, ingqondo lekhaliphile. Ligama lenkosi malibongwe. Aqhubeke ke umfundisi athi kuguqula ingqondo yakho kulula kungelivi laNkulunkulu. Oh haleluya. Kalula nje kusho kushintsha imicabango yakho ngemicabango yaNkulunkulu. Uhlalise ingqondo yakho evini lakhe ngekuzindla. Incwadi ya-Isaya sahluko se26 livesi lesithathu ithi lowo lotimiselako ngawe uyamlondoloda umphe kuthula nenhlalakahle ngobe abeke lithemba lakhe kuwe. Amen. Athi ke umfundisi nakaqhubeka ingqondo leguquliwe ikhicita kuthula nenhlalakahle. Leyo incazelo yesiHebheru lesho kuthula lokuphelele. Haleluya. Uthi ke umfundisi ingqondo leguquliwe icabanga livi laNkulunkulu lodwa. Kuba seFilipi sahluko sesine livesi lesiphohlongo uthi lekugcina bazalwane gcwalisani tinhlitiyo tenu ngako konke lokuliqiniso nangako konke lokuhloniphekako nangako konke lokulungile nangako konke lokumhlophe nangako konke lokuthandzekako nangako konke lokutusekako noma ngabe kukhona lokuhle noma ngabe kukhona lokubongekako cabangani ngaloko. Mayibonge inkosi. Uthi ke umfundisi aqhubeka lokhu kutawukhicita kuwe umqondo walolungile, umqondo lokhaliphile, kunqoba impumelelo kanye nekuchuma. Oh haleluya. Kungako uNkulunkulu anenshisekelo ekuguquleni indlela yakho yokucabanga. Usazindla ngelivi lakha kabusha tinkolelo takho futhi kuthuthukisa ukuconza kwakho. Ngakho ke gcwalisa ngekucaphela imicabango yakho ngelivi laNkulunkulu. Yala kuvumela lwati lwemhlaba noma ukucabanga lokusuka ekwesabeni ukuthi kubuse indlela yakho yokubona tintfo. Vumela livi laNkulunkulu libe ingilazi legcogca kukhanya lohumusha ngayo impilo. Oh haleluya. Nakagcina ke umfundisi uthi ke uma ingqondo yakho iguquliwe kwesaba kuyanyamalala, kukholwa kuyavuka futhi nesibinzi sithatha indzawo. Glory to God. Uyakhuluma, ucabange futhi wende njengaNkulunkulu. Oh haleluya. Wenda tincumo endzaweni yenhlakanipho kanye neyekubusa. Oh haleluya. Ngako qhubeka ubeke ingqondo yakho emaqinisweni endalo lensha. Cabanga njengaJesu. Bona emathuba. Gadza imphumela.
yenda imicabanga yakho ihambisane nemaqiniso kaNkulunkulu, futhi impilo yakho itawuba ngilekhalphile futhi igcwale ngatimulo yakhe. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Ngicela sisho umthandazo ngawusho emva kwami. Baba elothandzekako, ngiyabonga ngelivi lakho lelivuselela ingqondo yami futhi ligucule impilo yami. Ngala wonke umcabango lophikisana neliciniso lakho, ngicabanga emathuba, ngicabanga kubusa, ngicabanga buhle, futhi ngihamba ekukhanyeni kwelivi lakho. Egameni la Jesu, amen. Uqhubeka nesifundo lamuhla utawufunda incwadi yaJoshua wekuqala sahluko sesiphohlongo, ufunde kwaseKolose sahluko sesithathu ivesi le-16, ugcine ngencwadi yabaseFilipi sahluko sesine livesi lesiphohlongo, ulifunda ngeluhumusho le-New King James Version. Nangabe-ke usebenzisa ihlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka munye, utawufunda incwadi yesambulo sahluko se-13 uqale evesini lekuqala ugcine evesini le-10, bese ufunda incwadi yaNahum sahluko sekuqala ugcine sahlukweni sesithathu. Kanti-ke nangabe umsebenzisa ihlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka lemibili, utawufunda imisebenzi yabapostoli sahluko sesibili uqale evesini le-14 ugcine evesini le-24, ugcine ngencwadi yeDikhonomi lesibili sahluko se-35. Ligama lenkosi malibongwe. Ngithemba nibusisekile sifundo sihloko sethu lesihle nakangaka. Inkosi nibusise lamuhla, ngikhonde kahle. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunda nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungakho sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo, ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.